ئەم ساڵ مانگی ڕەمەزان هاوکات بوو لەگەڵ تاقیکردنەوەکانی سەری ساڵ زانکۆکان و ئامادەیەکان و ینی خوێندکاران بەگشتی بۆیە کاریگەریەکی سلبی هەبوو بەسەر جوولانەوەی ڕۆشنبیری و کڕینی کتێب و هاتنی خوێنەری کتێب بۆ ناوەندەکەمان. هەر بە بۆنەی کۆتایی هاتنی تاقیکردنەوەکانی خوێندکاران و قوتابیان داشکانێکی گەورەمان کردووە لە کتێبە کوردیەکانە. ئەمەش بۆ ئەوەیە کە گەنجان بتوانن سوودێکی باش لە ئەو داشکانە وەرگرن و لە پشووی هاوینەیە بتوانن ئەو کتێبانی کەوا مەبەستیانە یان ئارەزوویانە بیخوێنەوە. ايدك خليها على رجلك. گروهی پیشمرگل آخری سالانه خولا کی بد کتاب ناو خولا گوسیلانه گوزانکو گوسیل و شارتنه اف سال جیو کو همان سال ید بوری خولا مبناوه بله بوسر بخوا کردستانیه 18 تیپ بجداری وی خولینه سر آسی هولیر و دهوک و آخری و دورو بر یاری شوانه تین انجام دان اف شوجی یاریا تیپا دهوک و تیپا آخریه. بله همش دوک یا تیمی تاتی گل تیپا آکریب کن بجدار بین الخولا بلی بور رفراندوم یاریا گستیلانه شب بیریت خوب پید بورینین مانگا رمضانه دا و اوش باب و باپیرت ما هاتیه کرم بهم حس کنجی یعنی احتمام پی لعبه بین دان همه ساله بردوام. شروع مراسم اصولا بعد از یک جز که میخوانیم با حضور اساتید قاریان بین‌المللی تلاوت در آغازین یعنی در تلیه برنامه شروع میشه و بعد از اون دعای جوشن کبیر رو داریم که توسط قاریان ممتاز به صورت خیلی خوش و زیبا تلاوت میکنن و بعد عزیزانی که دعوت شدن مدعوین روحانیون و مادعین عزیزی که هستن قرآن سر میگیرن و مراسم احیا اجرا میشه. خبير بكل شيء من انقاد كل شيء بكلماته. افتخار اینه دارم که هر سال و مخصوصا مناسبت‌های مختلف شب‌های لیلة القدر خادم این زوار باشم که هر سال پرشورتر و جمعیت‌های خیلی زیادی میان اینجا، حاجت‌های زیادی گرفتن از اقشار مختلف مردم، پیر، جوان، زن و بچه. دیگه بگم خدمت شما عرض کنم که همه جور اقشار تو این مناسبت شرکت می‌کنند.